Nalazimo se u ataru Bačkog Petrovca. Na ovoj lokaciji smo od ranog proleća mogli da primetimo bolesti lista tipa septorije i pepelnice. Kasnije, velika količina padavina i relativno niske temperature za taj deo godine pogodovale su razvoju i širenju žute rđe. U takvim uslovima bilo je vrlo zahtevno osigurati kvalitetnu zaštitu, a vanredna epidemija žute rđe zahtevala je i vanredne mere zaštite. Fungicidne tretmane je trebalo raditi u kraćim vremenskim intervalima i u ovakvim situacijama u najvećem broju slučajeva bila su neophodna 3 prskanja. Duet Turbo je u prvom tretmanu osigurao preventivnu zaštitu od septorije, pepelnice i drugih bolesti lista. Usporio naglo širenje žute rđe i praktično stvorio preduslove za uspešnu zaštitu do kraja sezone. Nakon toga bilo je važno pratiti vremenske uslove i pojavu novog lišća. Usledila je primjena fungicida Priaxor u fazi lista zastavičara. Već nakon primjene fungicida Priaxor moglo se vidjeti da je situacija pod kontrolom. I konačno, u fazi cvetanja smo primijenili Revicare, pre svega za zaštitu od fuzarijuma, ali i žute rđe. Na taj način smo dodatno zaštitili najvažnije listove za prinos, poput zastavičara, a istovremeno osigurali i zdrav klas. Znači, tehnologija za stabilnu i sigurnu proizvodnju. Duet Turbo, Priaxor i Revicare. Naravno, rezultati dobre zaštite najbolje se vide na kraju sezone. Zato zapratite naš YouTube kanal, jer u sljedećoj epizodi se vidimo u žetvi kada ćemo meriti prinos. BASF, jer biram sigurnost.